Сәнім менің, күнім менің, тамағыңды жеп болдың ба? Алтыным менің. Жаным сол. Мам, сәлем. Мені дзюдоға алатын болды. Бірақ кимоно сатып алу керек. Кимоно? Жақсы балам, алып береміз. Рахмет, мама, сен ең жақсысың. Мен кеттім. Иә, ақшасы болған жоқ. Бірақ қалай да болса баласына кимоно сатып алу керек еді. Сонда ол өз апасынан қалған сақинасын ломбардқа апарамын деп шешті. Немерем менің, бұл отбасылық сақина. Мен оны саған беремін. Сен оны ұзақ жылдар бойы сақта. Рахмет, апа. Болды балам, мен жұмысқа кеттім. Сен өз әпкеңе жақсылап қара. Жақсы, мама, уайымдама. Жолың болсын. Балам, мен келдім. Ұйықтап қалды ма? Қызым менің, мен келдім. Менің ұлым қандай күшті екен. Көмекші, күні бойы әпкесін қарады. Ой, уақыт келіп қалды. Сен дзюдоға кешігіп бара жатырсың ғой. Тез, жүгір. Мә, автобусқа ақшаңды ал. Абай бол, балам. Давай, счастливо. Как, ребята, как настроение? Отлично! Все готовы к тренировке? Да! Кимоно подправили? Да. Ровно встали по черте. Все выровнялись. Шаг влево все. По росту все выровнялись. Вот, кто выше. Сюда.
Ақшаңды алып, дзюдоға бар. Бар, балам. Как настроение? Отлично! Готовы тренироваться? Да! Хотите стать чемпионами? Да! Молодцы! Сегодня тренировка, как обычно. Разминка, отработка, силовые упражнения. Давай, 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 давай. Ты на время смотрел? Смотри, все уже на тренировке. Ты почему опаздываешь вечно? Че, вовремя прийти не можешь? А? Или мы все должны тебя ждать тут? Почему опоздал, я тебя спрашиваю? Сюда подошел? Иди, иди. К стене. Ниже. Руки! Почему опаздываешь? Ладно, один раз, второй раз, каждый день, каждую тренировку. Посмотрите все на него. Вот так, как он, делать нельзя. Будете делать, руки, я сказал, будете делать, как он, ничего в этой жизни не добьетесь. Понятно? Вот так стой, мы будем тренироваться. Все развернулись. Побежали, тренировка началась. Давай, 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 давай. А ты стой, понял? Все, все за друг другом. Легкий бега. Не отстаем, дистанцию держим, все за друг другом. Давай, 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 давай.
Мам, туған күніңмен. Қайдан? Қалай? Қайдан алдың? Сен оны қайдан алдың? Ол ломбардта ғой. Бала өз анасы туралы бәрін білген екен. Дзюдоға берген ақшаны сақтап қалып, анасының сақинасын ломбардтан қайтарып алды. Ровно все встали, ровно встали, подправились. Красиво, четко, пояса. Ну что, ребята, сегодня будет разминка, как всегда, борьба. Қараңыздар, осы баладан, кішкентай баладан үлгі алу керек. Өйткені осы кішкентай балада өте үлкен жүрек бар. Прости меня, сынок. Өз анасын құрметтеп көмектесетін адам өмір бойы чемпион. Всегда ваш Зака Хабарит.